your host for today, warmly welcomes you all to the Youth Conclave and Felicitation Program organized by the Republican Party of India, Athwale, Delhi Youth Wing, Manipur State. Today's program will be based on the agenda Reclaiming Our Future, Youth, Politics and Power in Manipur. To begin with, I would like to call upon our dignitaries onto the stage and kindly take their seat. First of all, I call upon Mr. Boris Khumanthem, President of Republican Party of India, Athwale, Delhi Youth Wing. Now I call upon our chief guest for the event, Mr. Maheshwar Thaunauzam, National Secretary and Manipur State President of Republican Party of India, Athwale, Manipur State. Please join me in welcoming our guests of honors for the event. Our first guest of honor is Maibam Roshni Kumar Singh, Vice President, Republican Party of India, Athwale, Manipur State. Retired Group Captain B.N. Sharma, General Secretary of Operations, Republican Party of India, Athwale, Manipur State. Now I call upon Thokchom Jimmy Devi, General Secretary, Republican Party of India, Athwale, Manipur State. Mr. Rohan Philem, President of Indigenous People Forum and Social Activities. In order to commemorate this event, we seek the blessings of the Almighty. I request all the dignitaries to come forward and light the auspicious lamp and wish for the success of this program. Thank you. For the opening performance, we have Suranjoy and his party who will present us with our Manipur state song. So let us sit back and welcome Suranjoy and his party on stage. I request the audience to kindly stand with us and pay respect to our Manipuri state song. Manipur, Koloy Nangi Manipur, Manipur, Koloy Nangi Manipur, Manipur, Laisanungi Mani, Naraki Lairang, Laisanungi Mani, Naraki Lairang, Piktak na Mangal Saubini, Piktak na Mangal Saubini, Sa Nalay Bak Manipur, Manipur, Sa Nalay Bak Manipur, Manipur, Koloy Nangi Manipur, Manipur, Koloy Nangi Manipur, Manipur. Inung
palon kharibi inungbung dagi haurakpi jinglona palon kharibi Josepi janbi haibi sanglen pi Josepi janbi haibi jikna lem na ngang thoi ribi jikna lem na ngang thoi ribi sana lay bak Manipur Manipur sana lay bak Manipur Manipur koloy nanggi Manipur Manipur koloy nanggi Manipur Manipur That performance truly took us back to our state, Manipur. Now I hand over the podium to Laishram Sanajit for the welcome speech. ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯀꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯂꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ National Secretary amadi State ki President Republican Party of India Athawale amadi President ki famam lang lengsin biriba yamba kumantem Boris Singh loina na dais de lengsin biriba kai kumnabagi sagoiraba kunmakpusu kai kumnabuchari maruaina ngasigi program sigi theme Reclaiming Our Future Youth Politics and Power in Manipur haiba team sida aibu aigi oiba speech mate amtang pibibagi tan ngangbagi tanjama pibibagi damakta su asige organizing team da organizing committee da su aigi maikai dagi tagat pongdok jari taseng na Manipur maruaina youth Manipur gumba state ta youth amoina politics ta participate to bagi chang Manipur da yam nim maruaina
Manipurda youth ayamba electoral politics ta khongdaba si only voting election gi matamda vote thadaba khaktang saruk yab aduga maduna politics ta yawsalakanda leibaki oibagi thabak tawbagi chang madudi Manipurda aduki matik niem adagi masima khwaidagi akogi laibak thibani ade amaromda tongan ba leader singna amadagi akogi luchingba leibaki luchingba singna moigi any function da any program da youth ki oin pangtok tar hai nation ji construction tawbada nation ji leibak ki semkat bada youth ki responsibility je yamna lay responsibility ji youth ki aduki matik maruai youth sing je politics ta yawsan ba yai na hai if karigum ba youth in politics ta yawra or politics ki oiba leibak ki oiba thabak ta yawge haina thoglak taragadi adugum matamduna moina mu onjan lagan experience leitabani naha oina tholokbana kaisu kaino tobanga moi haina mi gi lakchari ba potugi madu moina namdana bagi adugumba pot ama khak laibajuna akoigi youth singi laibak che khwaidagi thiba mo hel aduna aina sigi sigumna program si gi khudong chaba lorga aina haijaning bese laibak ama sembada laibak ama phananaba development ama society ma porongna bhona bada youth singya chauba thaudang ama lei adagi pressure ji youth ta thabak tawbagi maroina leader ji youth sina yawrakanda karamba platform da thabak chatlakanda karamba youth ki leader sina youth singje lucingakanda laibak si afaba oigadage haibagi chap chaba dusu khangba sikitang wa loina leader sina youth ki leader afaba youth pu lucingba afaba pubangamba amasu yamna darkar oibra haina ai khanjai ai mota aduna akoi ai yamna sungang changa sungang jeroi aduga akoi gi Manipur gi oiba saktam any tawba matam ai gi mot youth ke chauba thaudang ama darkar lei maramaduna akoi youth singse politics khakta yawbai wa natab leiba ki oiba thaudang laubada achauba thaudang yaminasi active oina work tawba youth sing darkar oibra aina ai khale aduga afaba khalla kanda leader afaba yengba leibak du bluching bang amgada leader amadi tangai phaduna changi mayam du bluching kanda madugi akogi destination du yobang amna ba pandam adu yobang amna ba youth ki leader du ki adugi platform adugi makhada adugi work tawba ma su darkar lei leiba mayam si akoi aina jining base losilakpada youth sing Manipur kan mada saruk yaminasi amadi leiba ki oiba soiba mayam si semtokbada thengnarabo khudong thiba mayam do lakpa pressure kari kara lakpa mayam do punna ma toina lingjen manana moi thengnara kana namda bangong kana leiba kanna bhona minasi haibasi haijara gai loisinjari Jai Hind Jai Manipur. Thank you so much. Now I call upon Mr. Lamnganba Laishram, Working President of RPI Athwale Delhi Youth Wing, to share a few words of wisdom with us. A very good afternoon to everyone. Ngasi ahanba oina Delhi da RPI Delhi Youth Wing na silaga pangthokjariba ngasi ma tangdu leitadana leiriba Manipur asigi political gi oiba yawol ama puraknamagidamak sinjariba youth conclave asigi ngasigi mayagi tangbanda lengsin biriba president chief guest of honor singbu ahan madi kai kumna bochari party ki member sing adu tinbiriba friends sing busu ahan mada ini kai kumna bochari ngasigi main theme joiba reclaiming of our future of Manipur kise akoi na tawduisi tangsilak kadawriba khongjang asida mapangi any external clock amatagi hand da chatpa ngamdaba Manipur gi oijaba clock hand da chatpa ngamba luchingba sing khallaga amuk hanna Manipur gi laimai asida tungda lakadawriba akoi gi miro sing asina tangsilak kadawriba khongjang asida mayam punna saruk yaminaraga mai pakpa ngamba
ओइमिनसी अनीसुबदा अइना थमजनिंगिबदि अखोइगी हौजिक हौजिक एनी गवर्नमेंट की पब्लिकेशन ओरो न्यूज रेडियो चैनल सिंगदा वैली डिस्ट्रिक्ट चिंगी डिस्ट्रिक्ट आना जियोग्राफिकली खाइदोइबसी अखोइगी तुंगदा लाकदौरिबा फ्यूचर अखोइना पामिबा फ्यूचर असिददि चिंग तम हाइना सुंखाइ खाइदोक्तबा एक्जेक्ट तमेलोंग ओरो तमेलोंग अदुम पनबिबा अइना सि सिमदंगदि प्रेस मीडिया सिंगदा थमजनिंगी अदुगा चुरचानपुरदगी लाकपा मीना इम्फालदा अदुगा इम्फालदगी उख्रुलदा चटपा मीना फॉरेन फीलिंग फाउदबा अखोइगी इरमदमनी फाउजबा ngамहनबा मणिपुर अमा अखोइगी फ्यूचर दा अखोइगी चंगसिलकदौरि खोंजंग असिना पामजे अदुगा अहुमसुबदा अइना थमजनिंगिबसि अखोइगी लैबा अमा चाउखटपदा चंगदबा यादबा रिसोर्सिंग असि अखोइ मणिपुरगिसु महौसाना मतिक चाना अदुम पिबिरम्मी समना हारबदा NHPC मैम सुम खंगबिरमगनी तुंगदा लाकदौरिबा यूथ अखोइना अखोइगी रिसोर्सिंग असि मपू ओइबा ngamba हाइबदि मदुगी मपूसु ओइबा प्रॉफिटसु फंगबा एम्प्लॉयमेंट जनरेट तौबा ngamba अदुगुम्बा कैपेसिटी लैबा यूथ सिंग अदो तसेंगना पामजे हाइबा अखोइना पामी फ्यूचर सिंग असि फंगना होनाबदा अखोइना चंगसिलकदौरिबा खोंजंग असे राज भवन ममांग पुलिस का टियर गैस कापनरगा लुसिनगिदौबा खोंजंग नतबा अखोइगी लुचिंगबा साबसिंग ना दिल्ली दा चलगा वारी सानरगा मणिपुर कहलोय हार हलकपा अदुगुम्बा खोंजंग दुसु नतबा असेंबा मरैबाक नुसिबा लुचिंगबा सिंगना समना हाबदा दामा एस्को लेरी अतोप सिंगसु लेरी अखोइ मैमना हौरगा दिल्ली दा चलगा लुसिनदबा पंथुंग यौद्रि फाउबा हनबा लैतना चंगसिनबा ngamba यूथ मैमना अखोइगी यौ से हरक्तुना पॉलिटिकल रिवोल्यूशन से पुरक्पा ngamba ओइमिनासी हारिबा si ai khatang amoy dames khatang amoy akoi apun mana akoi na punsil laga chap manaraga hawagadi akoi na pami ba future se akoi na pami ba future se soidana thungani aduna mayam su puna yo si da yaumina si haragai tension jare. Thank you for your kind words. Now I request our chief guest for the event, Mr. Maheshwar Thaunawzam, to come up and felicitate the new members. I request the new members to kindly come up as I take their name chronologically. Suhail Melin, Akash Sharma Samurai Latpam, Salam Kennedy Meitei, Gurumayum Gunachandra Sharma, Langamba Thokchom, Rohit Khumanthem, Nelson Luang Shangbam, Laishram Sanazit, Laishram Simpson, Abujam Saityam, Saubam Susoria, Salam Chingsang Lakpa, Luang Them Prithviraj Singh, Khundrakpam Rose Kisan,
Thank you so much, sir. Now I call upon retired Group Captain B.N. Sharma, General Secretary of Operations, RPI, Athawale, Manipur State, to come up and share a few words with us. Ahan Mamakada Mayam Kurumjari, Das Lingson Biriba, Sri Maheswar Thonhaujam, Youth Delhi Wing President, Vice President, Manipur State, RPI Athawale, and other distinguished guests, Mang the Pambirimba, Pabung Amadi, Isilno Mayambo Amkana Kurumjari. Akoina ngasi tilibasi yamna laibak pawani hayutara. Even I Air Force tagi after serving 26 to 27 years of service to the nation, I retirement lauraga, I yamna nungaiba life ma laigena America da matam ghar chaluraga settle tauraga laigena khalubani dubu khang khang dang irang si tholakpadagi nungaitaba akoigi Manipur gi reibak si damakta nungaitaba mayamna khalidu mayam ai tomna nati ko mayam lai khali makani sida tiliba mayam se das ta tiliba lairi mayam se adugi wakhanduna ai America da ai achawa opportunity um thadoga Manipur gi kannaba ihos da yauge hain ai India da laaga Manipur da su akoigi Sri Maheswar Thonhaujam na ma mayamna sakhangba mi mo erame matamda magi matamadu da logiba thodang duna maram oiraga ma asi khwaidi gi prominent oiba leader ma haibedu aina matamdu observe tawdagi mabu support to gain ai opportunity mayama thadoga ai India da laaga Manipur gi ihos da ai saruk yajabani adumai tawdana horkliba ai di inaw natraga isa ko mangak tani ko noi mayam so sigumba wakhan sem khalam ngani haina khale aduna nakoina lusingduna hogoloko doriba akoi gi tungi Manipur si akoi gi it lies in your hands emotion di yam leire khoi loina mak emotion leire ga su koina yamna planning oina professional oina handle tawdragadi haibe professional hairagadi akoina hiram khuding maktane samna aroda I can see two entrepreneurs Bumesh leire sida Nikesh leire moisi successful entrepreneur na Manipur da adumai to noi mostly college goers and university goers mayam suma mayam se politics te sangu politics maramamani business te sangu adagi bureaucracy civil service sida sangaga noi gum matik saba mayam mana akoi gi mafam da matik sana makoi professionalism do utlakanda akoi gi Manipur se sakhot pangam gadabni asung akoi gi Manipur kan mangam gadabni se haibise masi ai thajabada natra mayam pan ki thajabani ngasi akhoi wari bese akhoi gi Manipur da leire leadership se matik chadaba na leader oi bedagini aduna tungda horkada leader mayam se noi gumba mayam amana matik chaba mayam bu thogo noi gumba mayam se sine leader oi gadabane ba mayang masa ISO riba chief secretary natraga atai mayam lerisina moina matam khara lakpagi moigi akhoi sakchu sumana de loan sumana de chinjak sumana de moi chahi ani natraga hom do pass tor moi just chatkhibasina akhoi interest ngasi sokne ba akhoi gi leiriba iraicha Manipuri mayam duna professionalism yawda badagi akhoi gi lebak Manipur gi damakta khanda badagi ngasi thokhibane ba suspension of operation kari gi damakta matam du yan gi no ba matamdu parliament lebak ki political leaders bureaucrats makhoi na professional leita makhoi gi knowledge leita badagi leirga su courage leita badagi leadership quality da courage knowledge professionalism integrity si yaw da badagi thola ibne ba suspension of operation karino khulai ba besinga agreement to wife se ain yadav pot ni Indian Agreement Act British Semamba 1872 section 24 matungina ain yadav pot agreement to yade adubu akhoi gi matik sa da ba leader amasung bureaucrats mayam do makhoi na matik sa da badagi akhang buduna courage yaw da badagi Manipur gi integrity yaw da badagi ngasi akhoi na tariba dosa se adun nakhoi mayam politician di amot pani adagi fattaba mina tawgudim na se fattaba mayam duna sandok pane ba aphabi si changak tanaba moina control tawna ba aduna masigi mitche thadoga aphaba no mayam changau aphaba mayam khanbiu aduga Manipur se kan mangam gadorbini aduga loina na hojik Manipur da leiriba leader mayam se party amadagi amado hongtong ton amot pangak tane ba moina matamadu sengamagadi atopa dolamadagi atopa dolamada lagasu kasi problem so oiredabni Indian Constitution Article 246 sida state ki na karino mathau central ki na karino mathau taseng ni irabne ba
separation of powers Indian constitution yauri bani sigi wang mada moi na ngangi wado hangbina basu leite adagi makhoi na khang dabara khangjan dabara makhoi na high command gi dili diga har pa tumine yare lit matik sa da leader ai se courage yaudba moral courage yaudba professionalism leitaba knowledge leitaba sigu mayam sina lebak sek pairi makai akoi manipur se wa bata gani amsung sakhot pangamoy aduna hawgol liban nakoi mayam se nausa isa sa nakoi na lebak ase sung topungam gani manipur natna sangsar se awon upar paib se tagi saur ba thodang amane nahana awon ba porkna ba tawro matamda ahong lak libni sakhot pa lak libni khudam mo na ha Mark Zuckerberg Facebook tong tong wa mai se hi kya surmani Bill Gates Microsoft leader mana sigi revolution si la koda Microsoft digital revolution si magi Microsoft si software si mam expand ro koda ma kya no is a college dropout no loin khangi duni less than 25 years adigi bharat ki hoina ari ba matam da na Chandragupta Maurya mana samrat Chakrabarti haiba pura world ar fauji conquer to matam ma just 21 years ne aduna nakoi mayam se noigi energy mayam da fajana channelize to ngasai Boris na hairam bado adu munna tai yamna fajo wane adu mayam loina khalle adu action loina execute to gai tarabde discipline life is darkar male discipline mafam chani yoba matam chana hotpa lairik ma knowledge gyan tana tanba knowledge asi yamna fajana khangdabane political sangyai tari political awareness lebe tare akoi situational awareness lebe tare constitution khang tare ain khang tare nakoi me amna professional oira matamda moral courage leraga integrity yauna leira matungda leba se chaukhot poigedo garabni nakoi me amna akoi gi mihut ni manipur de leiba youth me am se nakoi na loina mak manipur su tim mama legere ko moi de su ai ngang gi chance ma phangaga akoi interact tawi chance ma phangaga i sigi ideology se dum ai me am dum share tawjai nakoi su ngasi ai na haijerim sini professionalism oyu integrity leba integrity hai re example am tum pijage example si khoi thaina president oramba Dr. APJ Abdul Kalam na aina Gwalior da taringai da ma scientific advisor oi mana liramba wari ni honesty hai re gadi back ama tarma matamda back si tarme ain loksal honesty ne do laura hang da law hai re honesty integrity hai re gadi tarme back da paisa so yobudo mabudu thiraga pibido adu integrity ne ba adu integrity is higher than honesty aduna akoi manipur ki damakta khoi si integrity hoigedabani integrity legedabani aigi isagi oijabo oiragasu leibak sokadaba akoi gi samaj gi sokadaba oiragadi manipuri sokadaba oiragadi madu akoi na madu reject togedabani amasung madu gi against ta akoi na action launa honagadabani samna hairabada akoi gi Siroi Lily festival da tangkun me akoi gi manipur muthat podo adu gi do mayam ni irang horok podagi inquiry tong ne hare inquiry tong ngasibo result kanang khange na May, June, July, August, September. Thamari sure. Kari sure ito ba inquiry ay kasi natin army daw ngadong kanga da pone. Ado namsan na si ma'am se koi public awareness war pa da gini. Ado na koi sauro thaudang amini na sing sina lawri bse. Yam na sang suharu ra itelam na tawraga na koi thaudang se khangbiu. Kari gino hai tare di koi ki problem ma'am se political solution por ke hai te koi na political de yaw tabni. Political yawrga koi ki mi amakanda ahong por pangang mudor bini. Si hai re gai ma'am da matang stelo sinjarga. Nakoina tungi future ni youth na khoi tungi lambi ni Imale bak manipur ni yai friend how nong tala hause duga khoi energy jang do fudo ga lo chala se Imale bak manipur na thank you very much. Thank you so much, sir. Now I call upon Sir Maibam Roshni Kumar Singh, Vice President, RPI Athawale, Manipur State, to the podium to share a few words with us. Good afternoon all. Respected National Secretary Maheswar Thongaugam, respected dignitaries, respected other delegates, and most important, Yamuru Ibaigi, my brothers and sisters, ngasi program sida lengbireiba agi chilnau puno bai ikai khumna buchari. First, let me introduce myself. I am Khangdab Yorongmaniko. I know what new facets am we iduna ai sagi self introduction am tung tawjage. Ai gi mingse Maibam Roshni Kumar kawi, Elias Rajni ai Khurai Lari Ngom lekai degini hangang kendra di oi. Now I
educationist come socialist amoina leijabani aduga aigi brought up for aigi study torok was Ramakrishna Mission high school je horokpani, and right now I'm working with different Delhi public school DPS schools. I tied up toroga school mayam ji ko jai hojik tied up toroga work tawjari loina na hojik ai Republican Party of India Manipur chapter ge Vice President oina ai thog su pujari. Some says mi kharna hai ko mayam na ju ko youth is the pillar of nation. Youths are the future of any country, of our country, whatever. But I would say, youth is the lifeline and backbone of every nation. Youth yaudana kaya ba tawo yaro jiki matam se jiki materialistic world is the ko technology ki juk se is the aduga ngasi akhoi ki RPI de join to ba aigi inau sing kari gi damakta RPI da join to ribano haibjai hangdi youth sing da ko ado aigi site gi RPI da join to usna kari kanaba aigi akhoi gi Manipur da bo haji ko ai malebak ta akhoi gi leiriba societies de kari kanaba pigani haibdo adu matak da is why amni dang thamjage. As you all know, huji atai leiriba national party oro ai party ki maming dam bolokjore ko. I don't want to take any name of any particular party. Say high command digi si ko national da mokhoi ayaba yaudna kaim tawba ngamde adu tawba ngamde adigi unaba phangi phangde siguma si yam lei ko noi mam suloi uramani huji burning problem ne Manipur ra high command ya ayaba yaudaba unaba phangdaba adu phangdaba wagara wagara. Ado as far as Republican Party of India is concerned, akhoi gi Maheswar gi leadership ki makhada ko akhoi gi national president Ramdas Athalwale ji budi lei ko aina passenger is na akhoi gi Manipur chapter in the passenger kuni ko ado there is no any kind of communication gap bolite akhoi gi state ki chapter Republican Party of India Manipur chapter ga national leiba Republican Party of India gi akhoi gi president khang des de leiba national leaders me amchi ga akhoi communication gap amata leite aduna akhoi work tawba thabak tawba phajana ngamme ba being a vice president moina ko VP moina ai si leiba national gi thate leiba leaders me amchi ga pau phangno dana ai kamai thabak tawdino ba da ma'am chumi ko hajai ja aduna akhoi communication gap kaimta leite yamna marik chumna leiba accountability imle ga ko transparency leina akhoi work tawba chathaiba party mane base hujik aduga akhoi hujik state party ma ju ore RPI je loina na ko regional party ma ju ore bane ba. Specific role of youth in the present scenario of politics, particularly in Manipur. I happen mamang the papet sorapa poinam di high gre ado hujiki oina huji akhoi Manipur da sahi ni makai de lan tawdana khotna lai ko ado sigumba mayam je youths na mamang tharga torch bearer oiraga front line de leraga kariumba thabak khara tawgadi ahongba ma porokna ba tawgata di akhoi ima lebak Manipur se kanba sungam ngamaroiba 20-30 years back chat khramne akhoi je Manipur se hojik ado youth sing sina chingkhala porokadam neba. Thank you so much, sir. Now I would like to introduce you to an amazing individual who has made his mark in the world of culinary arts and entrepreneurship. Mr. Nikesh Asim. Mr. Nikesh was born in Imphal, Manipur, and he pursued his master degrees from culinary schools of Manipal, Canada, and Italy. After working in Michelin-star restaurants in Italy in 2016 and 2018, he decided to come back to Manipur and establish his own restaurant, Caesar Khum, in 2019. And he continues to further do so with his establishments of Hentak Restaurant in Delhi and a collaboration with Akhoi, Mumbai.
Mr. Nikesh has successfully established his talent in the culinary world in his early age of 32 across 4 restaurants that hold the ability to employ around 30 youths of Manipur, providing them shelter and basic needs. He is a man who loves to identify opportunities and takes initiatives in creating and launching businesses, promoting innovation and successful journey for the youths of today. Sir, I request you to kindly grace us with your presence on stage and receive a small token and certificate of appreciation from us. I request Mr. Boris Kumanthem and Sir Maheshwar Thaunauzam to felicitate our guests. Thank you, sir. I request you to leave a few words before you leave the stage. Good afternoon, everyone, and kurum jari mayam lingshin biriba mayam buka. I the public speaker di nachate. I handle guest and I kitchen gimine. I entrepreneur oini hai na khalu de na sigi line si chat pasida. I khan bu khalu de. Ado am I successful? Though I still consider myself as a struggling struggling to win and I work normada 12 to 14 hours to way, 6 days a week, and Monday khaknegi suti phangbase. Ado in Canada and Italy the queen na leraba matung da ise khale kai no ina tawrisibo na aduga Manipur da aina akhoi chegi luhongba tholakpada ise opportunity ama ubo ko. Aduga aina youth, of course, mamang da supan bigre ko na sai youth haibase future ki kanone foundation ne na aduda aina na hawring ai da ai sigi line si da chat ke na khalakpa matam da ise hangnaba mi lai gi deba ise koi ngau ngau raga chahi ke amamangi ai Bangalore da mu lai Hyderabad da mu chatli Delhi da mu lai ko chatlaga kadai da tam deino khang gi deba ado hojikti ai sigi line sida pamjana chatle aduga hojiksina Manipur dagi youth mayam amako culinary college di tamba ngamdaba bu oiro moijingja ina lao noina thongba thakpa pamagadi hospitality industry da pamagadi lao ai noi ai kida dum leitaba yade noi haiba leite noi ai gondagi ai gi experience mayam do share tauge aduga noi world tour tauruso haiduna ai nakta hojikse around 30-40 mukti leire moise aduga kharam su chakre Mumbai da khara tauba yauri Delhi da khara tauba yauri Bangalore adune ai na horakpada I never thought I would be an entrepreneur but I give vision ama leibado aduna hojiksu ai Manipuri gi chinjak se aina mafam khuding da ko aina yawba mafam da ina share tauge na khale adugi vision da chachabani but honestly, I isamagti entrepreneur in the khanjade adu I hire lotion chage. Thank you so much. Thank you so much, sir. Mayam, Dr. Ramdas Athawale, welcome to Minasi. He is on the way. Please welcome Dr. Ramdas Athawale, Union Minister of Social Justice Empowerment and National President RPI Athawale. Please give a big applause. Please welcome, sir. Thank you, sir. Please take a seat. We welcome Dr. Ramdas Athawale, Minister of State for Social Justice and Empowerment in the Union Government and the National President of Republican Party of India. Sir is the political and social worker who has contributed enormously in providing support for the underprivileged in India and other various political issues. Sir continues to lead us into justice and empower us further with his great contributions as an example in this society.
Thank you so much for accepting to be a part of this program. We remain eternally grateful towards you, sir. I call upon Mr. Ramdas Athawale to share a few words of wisdom with us. My dear friends and sisters, I am also very happy to see all of you. And today, all the Manipur youths are also present here. And this is the youth conclave organized by RPIA in Delhi. And our Maheshwar Thongjong, he is a very great leader of Republican Party of India from Manipur. He is a very active leader of RPI. And our party is also recognized party in Manipur. Burish, Roshni Kumar, Group Captain B.N. Sharma, T.H. Jimmy, Rohan Philam, and all of you are also present here. हाल में जब उन्होंने महेश्वर ने मुझे ले इंखोल गांव के बेदखली की खबर के बारे में मुझे बताया तो मैंने तुरंत माननीय गवर्नर साहब को आई हैव सेंड वन लेटर टू ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मणिपुर एंड उनको हमने बताया कि भाई इसमें कुछ तो कुछ एक्शन होनी चाहिए और उनको उनका राइट मिलना चाहिए। मैंने जो मैती कम्युनिटी है उनको एसटी का दर्जा देने के बारे में and therefore I am also supporting the decision of, and last many years Meitei community was demanding that we want the status of scheduled tribe, and my party and I am also supporting to give the status to Meitei community as a scheduled tribe. और मैंने इसके लिए जोल ओराम जी, who is the tribal minister of Government of India, and I sent him letter about the Meitei community to give the status of scheduled tribe. और आप सब लोग जैसा कि युवा है, आप मणिपुर के मुद्दों को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी पार्टी आरपीआई राज्य पार्टी के रूप में मान्य प्राप्त है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया। So you can work as regional party in the Manipur state. मणिपुर के प्रगति के लिए मिलकर हम काम करेंगे और मैं आपको 100% समर्थन दे दूंगा कि हमारी पार्टी का स्टैंड हमेशा क्लियर होता है। And support to restore Meitei ST status. And we condemn all anti-national and anti-constitutional elements, blocking highways. Free movement must be enjoyed by everyone. We are opposing the stand of anti-national peoples, the elements, and they are also disturbing the Manipur. We want the development of Manipur, but some conflicts are also opposing to develop the Manipur state. और नेशनल हाईवे पर बैन लगाने वाली राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी गतिविधियों की निंदा हम करते हैं। आईडीपी मस्ट रिटर्न देयर होम सेफली। उनको उनके मूल घरों में जल्दी लौटना चाहिए। सरकार ने उसके लिए मदद करनी चाहिए। एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, वी सपोर्ट एनआरसी कट ऑफ बेस ईयर 1951, एनआरसी लागू किया जाए। तो मणिपुर एक बहुत ही अच्छा स्टेट है, पहाड़ी इलाका है। कई बार मैं मणिपुर में मैं गया हूँ, इम्फाल में गया हूँ,
हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना है। और मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि मणिपुर के बहुत सारे नौजवान यहाँ दिल्ली में एजुकेशन के लिए आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और आज महेश वर एक मजबूत नेता है। Not going to take your more time, and definitely any time you come to my house, any problem you come to me, definitely I will help you. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Manipur. Moving on, we will have a cultural performance presented by Suranjoy Akoizam and his group.
I call upon Thokchom Jimmy Devi, General Secretary of RPI Athawale, Manipur State, to the podium. Over to you, ma'am. Good afternoon, everyone. Kuramjari Punamakpu. I'm addressing this today, and I would like to formally address in front of our loving youth. Dear brothers and sisters, the citizens of tomorrow, the leaders of tomorrow, the makers of tomorrow. I myself, Thokchom Jimmy Devi, newly appointed as the General Secretary of Manipur State for RPI Athawale, here extending my grateful gratitude to our National Secretary and the President of the State, Mr. Maheshwar Thanawjam, for this opportunity. It has been kind enough for him to recognize and to give this opportunity in this platform which we youth actually look for long time. It is one of the incidents that happened in my life where it was a dream and the dream came true. And I'm sure, dear brothers and sisters, laiba punamak mga choba mangam gani, mamang chat na ba honaram gani, aduna bularik laisu tam na ba Delhi sida lakpa na draw. Yes or no? Yes, right? Adumain tao dana nohoy dumay na ako'y su Delhi University da laki. I'm a graduate from Delhi University in English, and it's been 25 years that I stayed here. I know how we Manipuri people survive here. I can see myself in each one of you, and I'm so proud today that you all have gathered not for just Manipur community, but for our motherland. Ako'y gi Manipur gi damakta niko nako'y laise. Ako'y gi damakta niko. This is commendable. This is the courage we want to see in every youth. You are not the pillar. For me, you are not the pillar. You are the instrument. Understood? You are the instrument. I belong to the family where my root is Indian National Congress. My grandmother, Srimati Sarojini Devi, was a legendary, a renowned leader since the time of independence. My mother was a vice president of Mahila Congress in Assam. I have been born and brought up in that kind of an environment. Politics I saw from the day I opened my eyes. And seriously telling you, youth me am na kibado, nakoy da hangoy ba ma leibado. Politics ta changa da kamay na butaw doiba, karibu leiriba. Mi aphabam ta changna da mane. Karibu thok to riba. That's the kind of a questions I have. Time and again, time and again, time and again. But my dear brothers and sisters, don't do that. That's a mistake which I did. If you have the platform, if you have the party like ours, RPI Athawale, who has given all the respect, all the need that we wanted, all the support for our state, then why not? Come, stand for your state. Stand for your community. Let's work on the collective vision of our state so that our state doesn't get, go through the crisis which it is going through right now. It's been 2.5 years. Noy mayam su khalam gani ko. Iche nahak na ngasi politics join tawise karigino. And why RPI Athawale? Iche di Congress tagi lakpani. Iche gi rutti Congress ni. Who is holding me back? It's myself, my belief system. Congress tagila ay haina Congress tadum lega da bahay belaite. Isn't it? We have all the freedom to choose what we want in our life. And in the present scenario, it's been more than 1.5 years. I have been traveling to Manipur. I am a counselor professionally. I'm a trainer. I got to, communicate, get intimate with many like you. And I see how the mindset are. You guys are strong. I don't have doubt. No in a strong way, begin at wrong, see, kasi the laga pamise. You are sitting here since 12 o'clock, isn't it? Yes or yes? Yes? You are the youth, my dear. Speak out. Your voice. Do not underestimate your voice. Your voice is loud. That is the kind of positive vibes that we need in RPI Athawale. Akoy gilam gitamakta. We don't want to say what others say. We want to focus on our mission and vision. Akoy gilam gitamakta chawkhat na ba hona ba gitamakta awana loy kok na ba gitamakta
honagadabado asi party sida ai taseng maki ui aduna bo ashok kuina changkhre ko because I need to observe, I need to make research, I need to go through everything. It is politics is a career, is a profession. Doctor, engineer, oibadona, politics is also profession. But people are not ready to accept it as a profession. Think it very wisely. It is a profession, isn't it? Profession oibra oidabra politics say. Oibra oidabra. If I am working for something for 12 hours, is it a profession or not? It is. Then why are you keeping yourself backlash? Who is there holding you back? It's you. It's all of you. Because you don't trust yourself. I'm sorry to say that. You need to build that trust. Ako ima lebakta awaba kya lakpa kanda problem khangdaba kanam leite punamak na khangi. Advising, do this, do that, adu tawradi phani, ada tawradi phani, why am gangi? Who is implementing? Who is taking the action? Our Maheshwar Thanaujam is taking the action. You have seen from last 2-3 years, since the time of COVID. Since the time of COVID, you have seen how he has done. He is not selfish. It's a selfless work that he has done. Because he loves his own state. And that love, that relentlessly that he was working, that makes him to sit here. And we are fortunate. Ako di am laibag phabani. Maheshwar gumba inaw ibung ko ama phangbase ako gi nationals asida laibase without any hindrances ako thabak am tawang ami. Kanom tawre tamo ako si ware. Tamo si watle, tamo si hainingi. Isn't it? Tamo ama laibase no nungai tabra. You just tell me, any other party, can you just go and access to them? Can you just speak to the way that you speak to Maheshwar? Do you? No, not at all. So he is the person who stood for you people. We all who are here with you people, you all are there for the people of Manipur. And with the honor, it comes a very big responsibility for me to take RPI Athawale in our Manipur state and do something good for our Ima, Iben, Ichin, Inau, Ahnaman, Loinabak. Let's create that massive explosion in our state that we are strong enough to take it further, do it the best. Akoy dang ngamba noy na laaga ngamba nate. Akoy sagi dignity hai pamalay, integrity hai malay. Stand with clarity, stand with passion, stand with compassion. Yaiko, you agree? It is not only the political advice, my dear friend, when you go in any other career, any other profession. This is the kind of a challenge which you will be facing in the world. With the extensive 2.5 decades of experience working with corporates and non-corporates, staying in abroad, being in brought up in an environment where we were the only Manipuri family and we were surrounded by the non-Manipuri people. We have shown the existence. We have shown the existence. Akoy Maitei, akoy Manipuri. Not about the Maitei. We Manipuri, Ichininao, Loina. Isn't it? Such a beautiful culture, such beautiful people, such a beautiful state. Kayam thamoy se nungaite. Got it? Aduna, party po support tawbisi. Ayamalae. Please reach out to me anytime. Delhi University student. I'm glad you guys are here. In my time, it was not like that. Delhi University da nohoy gisu participation laigadamni, nohoy power, nohoy politics, profession oina law, career oina law, nohoy gi participation udlu. I was one of the first Northeast student probably who stood for the Delhi University student then in 1998-99. I used to participate in all the debates and everything. Karigi maning da laidoino. Why? That's a big why. That's you ask yourself. You are today, you ask yourself why you are today. Karigino na hoy na pung mari mga sida phamdoi se. Akoy butana baro. No, you have a purpose in life. Noy na kay no matawning ba imalay ba ki tawning ba nasagi damta su tawning ba adogi damta noy sida laybani. You are not for us. You are for yourself, you are for your motherland. Got it? So my dear brothers and sisters, I hope I'm very clear in my message. I'm accessible, you just can come and connect with me. Our brother Maheshwar is here. All our brothers, from different society, different group, they all are here to
uplift our society. Let's together stand. Adu hairaga ai loisanjage. Thank you so much, everyone. Thank you so much, ma'am, for those inspiring words. Now I call upon Rohan Philem, President of Indigenous People Forum and social activist on the podium. Good evening, everyone. Ahanbada aigi nungsijaraba yamba. Ay matam khudingmakta adum awana saruk yaminaraga lakchaba yamba Maheshwar Thongnaujam, National Secretary, and also the State President of RPA Athawale. And also to all the dignitaries, ay matam sangma low danaba ay sumay samjan jarage. To all the dignitaries, to all the invitees, aduga lakpiriba youth, okay, different segments tagi lakpiriba Manipur ki tongan ba youth sing ay chilanaw sing bo ay ikok no na kurumjari. Program se yaw na nabay damakta specifically ay se Manipur tagi ngarang lakpane. Aduga yam thuna sumo handaba yaroi dori det 23 hangche chemok ai Manipur gi oina all deaf and mute society na koi Manipur gi maron thok taba manapang ba mayam gi president je engonda muk moina nungsibi dana engonda pibi ba ado world khoi gi world sign language day se handaki laiba det 23 hangche chetaba ai ngasi sida lakpa gi main intention maram je ay atayam taginate ay damahes ki matang da khaktang mayam da noi mayam na damahes khang maduga ay na damahes khang bagi version je khat tungale aduna ay yamba mahes ki matang da noi da ay khatang haijage na ay se adugi main intention da lakpan ngasi program se akoi youth conclave ni ko aduga hoi felicitation of akoi new member party yo na tungana to du ay adumadi katang ay kenoda site tawjaraga marui na youth conclave sigi marui na ay sida katang emphasis pira kanda ay sigi matang na katang haijaram gena lakchabane theme jisu khoi reclaiming our future deki youth politics and power in Manipur na ay je every function je mayam na nungsibi bagi yam toy na different segments ko politically or yam chali non politically jo chali wangang base yam toy chale akhoi sida ngasi lai ba youth mayam je akhoi sum phambai lak ban natte na khanbio number 1 kaigino da hojik akhoi na Manipur da pame ba change se it's going to start from you and I akhoi ga pulap akhoi ai ngasi ngangi ba ai phammi ba noi phammi ba loinamak se shidagi ngasi se hongmina doine akhoi gi change akhoi na pami ba change ai hajik se yam school college me am dai wangang ma chale adaina government school gi satar sing da marak ta school maming di pallagum ge aina assembly da wangang bo auditorium da wangang ba da ai moi da thin na chai moi sum no ai aina chai re maram je maram chabani na ko maram chumbani na kai thim no ai kai maram gi chai no hai tar ga di ai karam tang hangjage ko housing asai tamo bian saramana so lawhan gre Manipuri mana ai fare ko Manipuri mana yai fare je min to busine darkar oi je slogan law buse natte ai na yam nokning gi buse Manipuri mana yai fare nakanda le am pot am tok thugai bong ko gyan tai ko protest ko to si bo Manipuri mana yai phare harga mo waiting shed amam le amdo adu jong thugai ba dum Manipuri mana yai phare CCTV khilam do dum thugai ba aina khalli ne kari yai pharak toino na sigi mong sina adu na change basan pi ba jidi am lai ichil now ma'am ai ju dum basan je pila mina I have this experience of basan but basan ji su ngang da ya da bagi ngang ba hai ba muga aseng ba thamoi dagi thengnarak pa experience so ngang paga aina ngang jar is ai aseng ba experience ni ko aduna aina handak se protest chatpa matam da youth for change sigi matang ja aina yam kanna ngang myam si da wangang ba chatpa matam da ai hai angang sa noina chinda lauri ba Manipur imana yai phare hai ba slogan je noi min to ba tam se Manipur imana yai pharak na ba to doi se noi akhoi ne Mina laga tawgadaba na tena ini am toy hai amana ay na ngasi am marui na thamjaning ba point je
political rival haibasidi matam khudingmakta leigani ai mi khudingmakna nungsiu natraga ai gi ideology se mi khudingmakna yabiu haibadi yarai adu aina ngasi bawda ai gi yama mayasta ai am kalakchaba gunnam dile kai gunno hairagadi khoi je excuse pi basi am haigalli dana ko kai maram gi tawdrino ha kan ai ja du oi hodre ba du to hodre ba da ngam hodre ba du to hodre ma adu maina tum excuse pi raga ai na ujik su thabak torok pa matam da ai samak stay horaga ni ko rohan nang adu dong tang di tawbira une ha kan ai se adu yadre adu ngamdre adu tawdre adu du gi ai ngamda dana ai tawdabani haiba answer sina hana akoi je excuse thijarga mang thai but masi ai yama Mahesh Thongnaujam na loiba responsibilities a कादरसु मणिपुर की अकाब मैम हेन तौब ngमेन अइदि तुमाइना थमनिंगे अकाब मैम दुना एक्सक्यूज पीर कांदा अइदि अदु यादबगिनी अदा यादबगिनी चल इनाव मैम अइ तौब ngमद्रिसे अदु दुगिनी कोइना मोइना पीबा एक्सक्यूज तो ऑन द कंट्रारी अइ याम महेशना खुमजरी पाखुमजना अइ काबुदि काजदे अदो तौफम थोपदी दुम तौजगे सिनेबा मागी एटीट्यूड्स अदुगा हौजिकसु दुम लेपसु लेपत्रि तौबा अतोपा मयामना एक्सक्यूज मयाम अमा पीबदो स्टिल ऑन द रन आई भाव खरा खरा हौजिकसे हाइदि खरा खरा मरकता ब्रेक याम फारे आई थबक तौबदा बट स्टिल देन आई याम महेश आई मोन दे तमजबसे हौजिक फावबा कैनो मेनी इशूम थोलक मतमदा चिठी इगनी थबक तौन थोकना बहनगनी action don't talk na bohna gani and that's how things should be executed thabak taw ga doise adugi matam du da khatana te akhoi gi kaino se West Bengal gi CM oibiri bi hosik Mamata Banerjee na CM oiraktingai mamang da mai punsi se protest kumba dum tawraga slogan kumba dum lauraga ma se hainaraga dum lakpa kaino ne politician ne mas mana CM or about protest dum tawe kanada tawino khangde protest gyan ta bi bro ma'am mama sana CM or ka na ma je protest le dum jatle ma hana dei dum hainarak pa pot ko adu aina si point se panjare ise kai gi no matam da sometimes a different keno mayam even bureaucrats mayam politician mayam akoina khangjarak pa na ha oiraga so ai experience mayam share tawe sir na tamona adagi akhoi madam na sir na sumaina ibiraga si tawbiraga di ngasai gi akhoi gi leijariba praja mayam sina phangningi ba expectation ji paisa da mak natraga su sumaina tawbirak pasina action lom do on thorak pada kharadi yaga doba mali ai mamang da su ai sig experience leijare na akhoi na suggest tawbasi adum basan ji dum pi gi dana dum basan ji dum pi relation gi baitare thabak am to on thok tha sigi experience so ai thekna da wanate so aina si mayam jing asi mayam da katang sugai na haije ji kai gino ha matam da today I am on camera aduga ai ngasi se promise am khaktang pijage ai yam se ai ga phagi su am tongne ado ai ngasi di camera mamang da mai mamang da ai sorgi saki o hel khanda ai ngasi se ai promise am tang di pijaramge atopa party me am na su ai ngonda approach torok pale adubu ai dum ai gi honest answer ni ai hojik politics ki lam sidati ai yaw giroi gi ai politically ai sign taw giroi have sidi ai dum answer yam toina topa party sing the su pi but atopa party sing na ai ngonda approach to ba lak pada ai yam toi pi ba pakhum je kai sam thong gi oina di waro birano ai yama Mahesh na ne da boni na su phagi oina mana dialogue ma hai ge dano ko khoi Mahesh na pu lepa adi ama do yekpa marka do er su khoi Mahesh ki dum chongthok sar ni to ai ngasi ai yamba gi dang tai promise to jarami jini la iba election seda yamba gi khwai gi chawba mana happy dar bai di khangde but mai khwai chawba star campaigner se ai na oi ga ni sim tang ai mayam da promise to jaram ga masi not very politically but
as a youth amoina aina responsibility laujaraga Manipur kandaba yade harga chinda kaktang Manipur kanda yade ki basan dudi yadamnina akoi youth me amna Manipur kanmina se habanina ai yamba se ai magi hobadagi na loiba pau 27 lakh pasidadi ai magi damakta chanjagani hojik any kind of voice pukhat pase ai yoibo own observation dadi ai yamba se natana hojik center gi level da porokpo oiro praja gi grassroots level da gi pukhalla kanda mayam achouba singsida thambo oiro achouba singsigi message grassroots da putharakpa bu oiro yamba sigi role se natana di ai thoidokna ubadi ai leijate aduna koi punna hona minase ai busu ngasi gi sigumba youth conclave seda as a special guest oina kobira pogi damakta sinbi langbiri organizing committee yamba mahesh sinbi langbiri khuding makpu ai amuka hanna khurumjari akhoi wangang ba akhoi gidi basan je hek piba loigre haugradi je break se hek phaba je kawan banina ngasi atopa guest speaker su leiba dai ngasai dagi speech su mayam keno torok panina ai loishalam dai sida ai mayam da thagat wai amtang haijaraga ai loishan jage hojik se aina Manipur da youth ki role amtang haijaram ge ko aduga kari pham paidragasu kari tauba yabage haibagi matang se amtang haijaram ai loishan jage hojik se Manipur da aina one day canteen service by internally displaced persons aina relief camp da leijari ba akoi gi ichilinau mayam se moina function tawjarakanda piba catering service tiffin service ki program amakhak hojik Manipur da aina tawi aina haurakpa matam sida ai itomdagi self initiative oina aina principal sing da chatlaga aina wari sai sir madam sumaina IDP naha college kajaba even class 11 12 kajaba angang mayam ama hojik moi paisa nungsa government dagi sung ngaira leibadi yadabanina moina sujarakanda tawjaba yaba mechanism ama oina school singsida hapta amada nongma khakti moina pizaba catering service ki achapot se pihansi na aina principal sing se mathang chalaga tha manga taruk kumba changaga ai somewhere in the month of March tagi hobani sigi programs adubu ai pham kem paibanate matamduda I don't have any power to kahani adugi implement tawna bagi power so aingonda leite adubu as a youth ama oina aina tek principal ama ani hum sum convince taraga sum chauthorok badagi last da khoi DC sir Tamoraj Kumar khoi yakshin biraktana moina school ki meeting ga kobi dana che officially thokpi dana adagi JEO yakshilaktana tobadai hojik se like phadana school chama ga yankhai gum sure khona ji catering service piri se ko tiffin service piri se ado aina si wari je haije je kai gino matamda ichil na ma'am akoi de amarom da we are very privileged today we are sitting here on an AC room da koi phamma chair da phamma koi phachana function ga tawdana tawba it's another si shogi grace ne ado aigi ada lehori ba khoi volunteer IDP gi hoji ki one day mobile canteen service tawba da ya hori ba naha chama ga yankhai mukse da yam nungsi ba testimony yam ya howe duna youth makai se akoi vocal oiba kansi akoi ngangthok si initiative global lab kumsi pham leitasanu paisa leitasanu thamoi bu sengna toragadi ishorna soidana maki lambi amam pi haibase ai thamjaraga ai ngasi gi oinati mayam dagi bidai lojage Manipuri mana thank you sir. Moving forward, I would like to introduce you to an individual of great inspiration, Miss Malem Thongam. Is a transgender activist from Manipur. Malem Thongam has been active in various issues, especially tied to peace, equality, and community rights in Manipur. She has raised demands to restore peace in Manipur through active protest and state sit-in. Malem Thongam continues to inspire us to speak our minds and not fear. I request Mr. Boris Khumanthem to felicitate ma'am. Ma'am, I request you to kindly grace us with your presence on stage. Before you leave the stage, ma'am, I request you to kindly share a few words with the audience.
ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯣꯛꯂꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯕꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤꯕ RPI ꯊꯧꯕꯥꯜꯂꯦꯗ ꯅꯧꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯔꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯈꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯝꯊꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯍꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯣꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯌꯥꯁꯦ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯁꯝꯊꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯄꯟꯈꯩ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯤꯡꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯂꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 12ꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 29ꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯕꯥꯏꯁꯥꯏꯀꯜꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯨꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯦ ꯆꯠꯇꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯔ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯣꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯕꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯔꯣꯍꯟ ꯁꯥꯏꯀꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤना ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯇꯥꯃꯣꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯔꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯥ ꯃꯍꯦꯁꯀ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥ ꯃꯍꯦꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯨꯟ ꯆꯦꯟꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯊꯤꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯥ ꯃꯍꯦꯁꯁꯦ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥ ꯃꯍꯦꯁꯀꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯎꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯁꯨ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯆꯠꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Dear audience, we have arrived to the moment we have all been waiting for. Our chief guest for the evening, Mr. Maheshwar Thongauzam, National Secretary and Manipur State President of RPI Athawale. Sir Maheshwar Thongauzam is a great example of determination and inspiration for the youths of today. Sir has been in the front line of political justice and rights for the youths of Manipur when the world ignored the outbreak of commotion in Manipur since
since 3rd May of 2023, Sir Maheshwar Thaunawjam firmly brought himself out and fought fearlessly for the youth of Manipur. He continues to leave a spirit of inspiration among us through his political contributions to the welfare and development of Manipur. Sir, I request you to kindly come up and deliver a few words of wisdom for the youths of tomorrow seated here today. Over to you, sir. Good evening, everyone. Ngasi ahamba thengna basu dum yawi, hana unagi basu mayam yawre. Aduda koina dabida ahamba thengna taragasu, hana thengna gi bu oregasu, nungsinaradi koina dragadi. Ton se kitang chauna ngangaga sigi mi human nature hai tare. Dames natraga now mehes ko wasiga. Dames ko pasika ni jam khenai so amka hangjari. Good evening, everyone. Okay, thank you so much. Ahanba magtada ikoigi ngasigi youth conclave RPA gi youth conclave amasung felicitation of the new members of new Maharashtra Sadan pangtho iba sida dice the lingjin biriba ikoigi dignitaries igi yamba General Secretary Operation Manipur State retired Group Captain BN Sharma ikai khonda uchari, the Vice President of Manipur State Mr. Rosni Kumar Maibam ikai khonda uchari, newly joined Torok Lebi nahan aikoigi yam energetic oina handaki akoi family da yawirak ibi akoi che Thokchom Jimmy Devi ikai khomna buchari, Rohan Film tasengna mahak na haibam chumi mahak ai relation se karino dames kenom chasi kenom koirusi natra kenom langusi haibagi relation da bonding torokiba natte Manipur sida kumaina changing on poraksige revolution poraksige na what is anabada koina dabi asu adui wari sum sanagi da koina dabi da dum ichina dum oigre kumai to ino kangodra sengna harabad adugi topic tani koin sanari atopa kari chasige kari hinjang hausige sagi badinat ki debani wari sanabe matam da aduna yam ikai kuna uchari now sigi damakta Delhi da matam kai tho lak pase yam nungai aduga khoigi Delhi Youth Wing Manipur State ki president aigi energetic now Mr. Boris tasengna Boris amasung Delhi Youth Wing gi khoigi team si aiga thengnajai mamang da khoigi jantar mantar da thengnaba matam da makoi se dum khoi Manipur gi damta khallaga khoigi lamngan ba leiriba Boris khoi khesia leiba myam khoigi team myam leiriba myam se khoi kai haidum se khoigi kaimta khoigi bias leitana khoi Manipur kan da yale damage comment tawsige khoi mi comment tawsige na haigi bo team am oi ba hai tare leiriba se aduna akoi na wari sanaba matam da e sumai tawsi hai matam hana political ground amta yarakpa Naha naomta natte mukhoy mayam ichan namta natte dames tower sine dudi we want something change se punjan dragadi oiba yaroi we need the political background harakanda mahaksu oikibani so mamang da lingjin biriba aigi nungsijaraba youth sing mainly youth ngata ngasi phambiriba se maximum level da aduna ikai khumna ba uchari ngasi sai speech oin tawjaroige matam ngatang lojage kai thuga la ini lapna su la ini metro tonga la pa yarong gani ola tonga la pa yarong gani different sector dagi east west north south dagi Delhi dagi la kan ngasi gi new Maharashtra Sadan da pulli neba to make success akoi gi ifsi masi program se success oina bagi damakta ima leba ki damakta matam ngatang kai thur si ko hairaga la ibani hai tare duna ngasi aina nganga speech am nganga kuba khuraga loshilaga tokhiraga yar ngasi program yaw RPI gi haibdu natabada adu ai moda leiba knowledge khara aina handak chelak pase ground da tarak matam da as a youth mo na id machu hana kem ta to party am ta yaram banate ai BJP yaram de Congress yaram de any party am ta yaram de ai firstly ai rasiti changi rasiti hama changba matam da ai RPI de dum yawar lakhi bani but aina handaki process haibadi handaki imaleba ki irangi Manipur ki crisis matam sida ai ngona thengang experience hai tare si khara mayam da ai knowledge amone share tawjege aseng ba chung ba se sung ngang da bida akoi na lesson na taraga da isum khang ba ya ba khange ngai ba ya ba ngai re tawrak prengi pradhan mantri la ame ngangak prengi kainom tawre tawrak prengi ngasi la ising sida mayam mun menon uram doidi ngatang akoi ki thabak chilu bagi laik tamu bagi isai thabak chatlu bagi chinnabai tawai wani
the main current situation sida mayam na khali je kari no akoi manipur se tangdu leita na kram kan leidoi no akoi manipur sida highway thingi base freely kumaina chatpa yadoi no NRC tawni hari base 1951 de kram kan tawdoi no akoi manipur gi unemployment leiri myam se akoi huji thabak phangdan leiri myam se kaido bagi thabak phangdri no ai khoi exam ama thage haire natraga akoi thabak ama gi chatke haire akoi di airport na tana topa leitre akoi highway move tawba yadre make my trip ta yatra da mu yengure natraga phone da agent da phone taro matam dana Delhi gi reto airport akoi ticket maman se wang leirame hanbai maman chatpai maman da alising kun kuthra leirame sigi problem mayam problem adai akoi gi right phangam thopa da phangibra akoi right sing ST bo ero amma bo ero akoi phangibra ka doi phangdri no unemployed ori se kari gi no akoi manipur crisis leiri se kari gi no si karu kana solve tawdori what si yaning day si myam se natang sai am thamgis let's before dive into these technicalities is angkan mamangda let's focus let's focus on the foundation si myam sigi wari sai loi thamgraga akoi do ji wari se kari gi no haiba question sem tang hang se bai to tom dam ta kai do wadagi dungai ri tro no haiba gi foundation sem naina se ba myam ta the foundation in this on this youth conclave let's discuss about the foundation se kai no si myam se tau se haraga di good governance ama daka leitro mayam leiba leitabram thai biro ne good governance ama daka leita di we have to choose the good our right political party RPI khaki wari na ten haizara ka dois this is not about RPI and RPI yauro sida phami me akoi RPI yaudri banga si freely salo haido bonate I'm not going to say that not at all I swear hairo ngasi ai khanna se foundation semta political party mayam paila political parties mayam paila pasida ko main oina ako na focus toy si kay no ako na mit uhali si kay no huji kis political scenario da ko na mit uhali si kay no not Korea ubira YouTube tay ubidabra ubi dem thabiro ne North Korea gi supreme leader Kim Jong nam leidai na leiko mayam North Korea da magi picture dang uhanba lambi chalure poster thele Kim Jong dang uhanba naha singi ima iben mitasu Kim Jong loi ora Kim Jong si moi line la leba dumaina akoi yutta su akoi ima iben da su akoi mitu hali se kai no BJP Congress adu uhaleba uhanba wandaron dai biro ne mayam BJP yaning de Congress yaning de BJP adu what is the difference between that BJP and Congress ai ga sibo political party ni man da hai tabni hai ni se option we have so many options RPI gi nati ko haizari se there are so many options party da laite mioi da lai aphami am yaurami political party dang haiba de aphami am yauri mamang da ozari sangkai sing 1981 da maitai ST koi kai ma sa du ne mana akoi maitai se ST pin na bagi cabinet meeting tawami 1981 da masu adum magi point am da dum phajaba leader amani MPP mati parami regional party akoi gi koi Muhammad parami man parami matam da akoi gi MU state ki akoi gi government gi ohelam naba tawami Khongjom Day Patriots Day first observe tawami se 1972 da akoi Manipur state utphang matung da mahaki matap tenure da ne akoi gi firstly akoi gi Khongjom Day Patriots Day observe tawami se akoi afaba di loin thagalina political party ki wanate khoidi mindset se kai lai gadam no ai no ji pan lai se kai no BJP oigera Congress oigera MPP oigera RPI oigera akoi the regional task ama leiba mathau tai ba understand to we ko myam akoi the regional task akoi gi leibak se akoi Sir Ramdas ta aina hairaga mana khangdoi natro mana hairaga ai khangadam nate aina hairaga wari liraga mon haigadam ni adu haiba ngamgadai party da yawgadam ne koina akoi na Modi da hairaga na si tore yoni yandaba myam leire sir phongdok piramu prajana wai se sini ko na haiba tamda aidi phongdok pan nga moi no ne pirak pache se paro he ama che se page hai ta di dumaina Rahul Gandhi su ama su saudana ba kumaina sarkar pai sige kumaina tawram sige huji yam luye yam wang am lu bane yengbiu I challenge yengbiu BJP yam hullaga wangang seba yam hulla wangang seba CSO oigera individual oigera political organization oigera BJP yam hulla wangang seba kai harakani khangbra bigasagi Kim Jong gi wari do sum BJP Congress ulei bedo BJP hulla sum ngang seba kai harakani khangbra
सी कांग्रेस थादोप कांगू ने हाइरानी अंडरस्टैंड तौबीको सिगी CSO इमा इबेन से बीजेपी याम हुल्ले मनिंग द कांग्रेस पैसा नमझलमनी का हायरकनी कांग्रेस की फटब मैम तौरमी मैम से लेइबा कांग्रेस की फटब मैम तौरमी मैम से सी अखोइना असेंब असेंबदो गांगथोके मखोइ कुकी ट्राइस क्वाइ हबसलामिनो असोइबा तौरमी मैम से करीनो सिगी असोइबा 1 पॉइंट से हाइगे हाइबा मतमदा बीजेपी की कांगू ने हायरानी बखोइस अदुदी वांगा मसलुद्रा अमता हायरोने नम तहगलगा बीजेपी हुलोबा सी कांग्रेस की मिनी सोइद्रे कांग्रेस की असोइबा मागी तम पाइरम मैम से अखोइ माना सोयम बदेंग असि कोइ मणिपुर मांगिमने हाइबसे सी हाइगे हाइबगी ओडासिटी अमा कोइ युथ अमदा नत्रक इमा इबेन अमदा नाम द फरगो मतमदा के दोरे अदु हाइबा मतमदा नते सोम बीजेपी की कांगू ओरे अमु हाइराने सो सी अनि सी के चैप्टर से साइम थंग्रसे बखोइ आई RPI दे याव हाइबा नते चंद्र अखोइ हुजि अखोइ सोयल न हुजि दका लेसे हंदकी सिनारियो दा वी हैव टू चैलेंज करी चैलेंज तौगनी मोय खतना से लौना से हाइबा नते अखोइ की पावर अम उथोक से बाय एनी पार्टी कुमाय पार्टी आई ngasi यूथ कॉन्क्लेव RPI की यूथ कॉन्क्लेव सिदा पॉलिटिकल की आई नॉलेज का शेयर तौजगे चंद्रबाबू नायडू ना एलाइज ओइजरगा सु चंद्रबाबू नायडू ना आंध्र प्रदेश दा माना CM ओय TDP तेलुगु देशम पार्टी माना मोदी से हुजि सानानी ममोंग सानले ता यारपा केनोम हायरकनी माना यारत्रेदना मोदी दा आई तोरो हाइबे मोंगदा इनडायरेक्ट मेसेज पीदोबा इरमनुम तौरे उपाय लेतमनिना अखोइ सोयल दोजि दका लेसे सुमाइना किहेबा अखोइ सुमना सुम इरांग अखोइ म्याम तौबा वांगांगबा नमोय तारोय दोरिबा अखोइ तान से हायरगदी आइना RPI रे जॉइन तौर RPI सरकार सेमजे हाइबे नते कोइन हाइजैसे लैबा पार्टी या सो मेनी पार्टीज लै मयाम लै अदुदा अखोइना एम्फसिस पीरकांदा अखोइ योइबा एसाइड अमा अखोइ गी पावर अमा फुदोकनबा अखोइ गी बार्गेन तौनबा अखोइ गी टीम अमा सेम अमा थौ तायबा दिस नॉट ओनली अबाउट RPI चंद्रबाबू नायडू ना याम लाइन बार्गेन तौरिसिदी मोदी फर हाइनी कइनो राहुल गांधी के से हुजी इंडी अलायंस ममता बनर्जी यावरे अरविंद केजरीवाल यावरे अदुबो के दोया इंडी अलायंस यावजे बवानी माजु फाना बो नबदि वारिनी अरविंद केजरीवाल ना कइनो ता लाउन हाइ मतम राहुल गांधी किएबा ममता बनर्जी ना राहुल गांधी से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लौथोके तौ मतमदा ममता बनर्जी सौरक तोरेन लौथोक यादन लेरिनी मोय अलायंस मसेन दुदा सौरक तोरेन अंडरस्टैंड तौ बिको म्याम से ममता बनर्जी ना अदुना राहुल गांधी लेफ्ट विंग दा यावरगा चटमिनै हाइबा वानी मवा लौनदि कनामता सिगी पोसिमा अखोइगे मा सेमगत मथौ ताइ मणिपुर कनसे हाइरगदी हुजि संजली सोशल एक्टिविस्ट मैम संजली रोहकोइ रोहन संजली चोंजलगसु लास तारतोइदि कइगिनो अखोइना पावर फुदोक से हाइरगदी अखोइगी नहासिन पॉलिटिक्स यावरकान अनोबो चेंज रिवोल्यूशन अमा तौसे हाइबदुने कनेक्टिविटी से ख्वाइदि लुबदि कनेक्टिविटी अखोइना फोन तौरकान हवाई अखोइना अखोइ ngasi फमलिंगजिन बिरिबा अखोइ वाइ मतम दबुदी तवे ट्रंकॉल तौकांदा डायरेक्ट फोन तौबा यारमदि हाइन हवाई फोन तौरकांदा हेलो अमता फोन नंबर ओम संबियो आई हुजी हरीश हाइबा नुपादुदा नंबर अमता हाइजरके हाइरकांदा माना समकांदा पाइदोरिमने मीदु पाउ फोंगना फंगदोरिमने माना तुमथोक लेगी तादे अखोइ फोन फंगोइदोइने हाइतार अंडरस्टैंड तौबिको हुजीति के दोरे डायरेक्ट फोन तौद्रो हेलो हेलो ना मारा मथांगी मीदु याउद्रेदन अखोइ करम पार्टी पॉलिटिकल पार्टी दे याव मथौ ताइ डायरेक्ट कनेक्टिविटी लेबा मफम दे याव मथौ ताइबा सी याब्रा ना हंगगा माना मो पाखत पिरपा मणिपुर मै चाए अमता हाइबी ओमता हाइरे कांदा तुम मीदुने तुमथोक लेथोकदी कमाय यादोबम थाइबिरोन आई अमता गाइखो अखोइ प्राइम मिनिस्टर संद्री फोन पाइपा याद्री हाइ लोरेने दुदे खुदक फोन तौ मतमदा खुदक अखोइ ग्रीवांसेस हाइ मतम ताबीगदब पॉलिटिकल पार्टी द कोइ यावगदम अदुगी बार्गेन तौ ngमगदब यावगदबनी आई हुजी RPI या आइडियोलॉजी अंबेडकरी सर अंबेडकरी पलमे विद ड्यू रेस्पेक्ट आई नखोइ नेशनल प्रेसिडेंट नि आई माइ वाट कप नते बट स्टिल आई इसा आई पर्सनल आई यावसिदी अखोइ मणिपुर की थबक तौबदा सरना येतबा अहन ओइजरगसु आइना हाइब्रा कोइना हाइब्रा ताबा इवनिंग मिनिस्टर अमना अदुसु वीडियो कवरेज तौ मफमदा आइना हाइरकांदा मैतै ST सनबदा सपोर्ट तौवे हैसे मा ngang mangami se अखोइ सपोर्ट तौइ नत्रो मैम चुमी को सी आइना हाइबदा फन्याम इंजलसु हाइबा सुया यारोय अमता हाइबी वन आई अमता आई हुजी आई हेमा BJP यावगे हेमा कांग्रेस यावगे अमता सिनबियो कनानो म आई इंगोंदा अदुगी अपॉइंटमेंट लोबी बंगम तोय तारदे मोदी नोंगाला हाइ अखोइ मैतै ST चनबदा आई सपोर्ट तौरेन लहन लाई हाइ नोंगाला BJP दुम यावगे कांग्रेस दुमाइ लहलो आई नोंगाला दुम यावगे
अदुगी कम्युनिकेशन दो ngam mathau taib support tawri akoi da changjalli adugi damakta imagi support tawr leibai wani support tawrok tabana akoi mai manipur kai na bana trag manipur akoi hai matam da mana akoi tarak ta boy tar nongala akoi RPI RPM unthok question mi manga phare ken chumra hai sa so he is supporting us for adugi damakta ina just leibai wani aduna Manipur kanse mayam inchino Manipur kanse haraga di political background na tan kan ba yaro political background leiba matam da ai nga sai haijabado akoi na BJP Congress BJP yamna pairame moi matam sakna pairame amana mu huji ki BJP gi government sidi akoi na yaning da bo mayam leira banga tan ni adu ani sigi differences mayam se te but ani sidi amta param tam bira se sini koi na haijaris koi ga sai haijabado BJP Congress debate ama thola BJP Congress BJP na selma kanda ani sidang uhalla kanda अखोई ऑप्शन अतोप लेतबदौना अखोई नहावाई मोबाइल नेटवर्क अमा लाप कान BSNL दंग लेबा टाइमिंग दुदा अखोई अतोप मोबाइल नेटवर्क की पाइबे वखल लोन लेते कइनो ओनली BSNL अखोई उरिस अद एयरसेल लाए अद एयरटेल लाए एयरसेल लाक मतमदा एट दैट टाइम BSNL गा एयरसेल गा मणिपुर लाक मतमदा अतोप स्टेट तदी एयरटेल लुम लाखरबा गातने अदुना अखोई ऑप्शंस देयर आर सो मेनी ऑप्शंस नाउ अखोई ऑप्शन याम लेबा RPI दंग याव हाइबा नते इन हाइजरी से there are so many good parties at upper party dum yawi kem kaim leite ain hai do se manipur kan si party ani sidang di para man tambi se si haru kan da moi nei woni yeng selakani me am tor kani khangi ai nga si gi haru kan da askai no man hai do hai do me am hai kani let it be ai to thop to loi na try hai sa ai gi to ai cha do na tra ima do hospital bu ka kan na re na pukhala kan da bu atopa na bhai me hes nang chak char bu adu hai bra tang cha ta ba sang bra nen thai bi ron sang de da na आई इमा अनाबदो नत्रगा इचादो इमरजेंसी वाटर कैजुअलिटी दे पुखलगा मागी लायंग ओबो नंतर अखोइन खंदोइसे अदुन दका ता दिंगा गांगसनु आई इचादो आई इमादो कलौल लोरे खनगने दो गानी गांगसु मॉल दिन खंदोइदि सो अखोइ अंडरस्टैंड तौमिनसी अदुना अखोइगी यूथ से ngasai haibado technicalities me ama si tausi hai si tawo myam se अखोइना तौद्रगदी अखोइना गवर्नेंस द गुड गवर्नेंस ओइद्रगदी कुमाइन थादोइनो सबनो आर्टिकल लो यारे मैतै एसटी चलन से हारो कुमाइन एसटी चंदोइनो अखोइ सिदै फनाम होनर स्टेट दे गवर्नमेंट दे रिकमेंड तौदे यारोय स्टेट गवर्नमेंट से कनानो गुड गवर्नेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हारो पदोनि सी मैम से येंगौदबा सोइबा मैम से लाकपदगी नत्रो अखोइनो सि वारि से सो सिक्किम दा हुजी अलायंस तौरगा लेजरगा सु सिक्किम दा केदोबे SKM SDF सिक्किम कांट्री कारी मोर्चा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एना पार्टी लै सिक्किम नागालैंड लै नागालैंड येंगो सुम आई एग्जांपल पिरके महाराष्ट्र दा RPI सिदी महाराष्ट्र दा कीबनिना रामदास थवाले ना महाराष्ट्र की दमकत केनोम हाइबदा मोसे कीब सुमाइना कीहनसे हाइबनि दैना हाइबनि ज्ञान ताई को हाइजरिसा रामदास थवाले ना दलित्स म्याम मान लोई पाइबनि मादी इलेक्टेड नते सेलेक्टेड नेबा कांग्रेस मतम दा सुमा दुमा कांग्रेस का पुंडी BJP मतम दा सु मा यूनि मिनिस्टर ओहेनबै वानी मा वोट लेपा अलायंस का तौनरगा आई टिकेट थादोगा आई वोट लेपा कारक मी नते he is the Dalit leader oibagi ma Maharashtra the bargaining hai sai bargaining adudi ai twe no yadrani na hai bang magi Maharashtra the capacity le dumaina ko state su leisi hai ni RPI dangi wari nate any political party moi the challenge to bangam magadi BJP natra Congress Manipur dai muthat che natraga moi loimak tan thokrasi hai bi wadan su nate moi legisanu but moi the deciding factor is moi ohen ba ya de moi deciding factor oiraba akoi Rahul Gandhi na oira Modi na oira koi su sit loib adang kui irang sibu mawalog daba sigi posida akoina sum khanga leiba du kari dagi oida inu haibasi ichinau sing su kharong khangam gani ainu su khangba khal leijabani na pazaruba nainaruba oibani na mamangi sarkana su kyam soiramba haujina su kyam soiba asoi myam hunaraga leibai diwana te ani myam soirabni na usitaba yaba usitre tawba yaba tawgre haujikti this is the time akoina parama tambibage do para tambibasida अखोई मरी मंगादंग चलगा हौरगा अखोई पारा तंबिरुसी हायर तारगदी जो ऑफ द मंतार तो जोकर ता तोकनी ngasi phamiba na ha myam se ai di rasiti khangjadeda ai di kedubagi as ai akhoi basu rasiti yorokte akhoi masu yorokte akhoi chesu yorokte ai tomda kumai changu doino namang da phamiba lepiba noi dame sor sibo ai rasiti kyam yorok mi non thabi rone akhoi ba phami ji akhoi ba je gynecologist ni lai ta pala ima kaimta atob rasiti kain a tu gi jet bu kaino khangba nate adubu ma laibak nusiba miyam ni ma mayam gi thabak tawi social work tawi ma gynecologist ni ai rasiti family de yaw sulak natana I'm not coming from the political background adu noi na sa political background la keda la oira manipur kan bagi thola patara ga di khoi rasiti si yauraga something change se pura pa mathau ta dro ai seng na haige ngasi phami myam sida
ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯤꯅꯦ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯅꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯛꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯠ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯅꯣꯇꯦꯠꯇ RPI ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ BJP Congress ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯏ ꯑꯃ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯌꯥꯎ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯦꯕ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯄꯕꯨ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯔꯦꯟꯗꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯋꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯍꯦꯁꯀꯤ ꯖꯦ ꯍꯣ ꯗꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯦꯠꯁ ꯁꯦꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅ ꯆꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯊꯦꯡꯗꯃꯜꯂꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯁꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯂꯦꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯌꯥꯏꯐꯔꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ from internal from the heart not from only from the mouth fazana amta lawinasi ma'am pena yai ko ma'am imalay bagna thank you so much thank you akoi isa dagi ai dagi we lakadabani aduna isa dagi change hausi ngasi laiba matam kaito ngasai yengin observe tawrine ngatang washroom chatpana tana si koidabi num hainarabani ko everyone mobile para yenga leiraga karam leite yamna thawai changna yamna akoigi ai tasena yaurage na lai ngasi si laganda khoi smai koi chalusi horen dang cham sana si do natabida something change my goosebumps ai tubu chungi horen nungdang as kenom chanara se na ai ngasi meeting se lao na taga si ma hayeng horen hayeng duma akoi party im lede asi adugi dum ta lao haidabida ngasi phajana phammaga tabiraga akoi ma change sama laknabagi first step sida mayam yaubiraga adu nam oina ahan sing amda natana political gi ngasi gi conclave sida yawi base ai mayam ge dum thamo ai kuba chawa khujage mayam club kebal thank you so much everyone from bottom of my heart thank you so much imale ba yai further thank you Sir, before you take your seat, I request you to kindly continue felicitating the members. Now I call upon Boris Khumanthem, President of RPI Athawale Delhi Youth Wing, to deliver the closing speech. ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯀꯣꯛꯅꯣꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯌꯨꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯡ 3-4 ꯐꯝꯖꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯩ ꯃꯤꯠꯀꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯈꯤꯇꯪ energetic ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯕꯣꯔꯤꯁ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯚꯤꯝꯔꯥꯎ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛꯇ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯄꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯏꯛꯅꯧꯗꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛꯇ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯂꯤꯉꯩ graduation tauringai amasung aigi master tauringai gi timing sida social work aina lawriba subject sina aiji kitang mayam gi thabak thorom kitang tawbadi pamjaki adubak nabu ai politics ta yawrage political party ko kusam naraga na taka politics ta chalaga aina pamjari ba aina miyam gi thabak tawje tawjage haibagi wakhan duma khan gi bidi leite tasengna haurak ki ba irang haitare ngasi hujujik su loidri कोई सिगी इरांग सिना मरम ओइरगा आइगी यामा महेश्वर आई हाना हानासु इमा यामागी सोशल वर्क
हाइदी यामना मयाम गिदमकता तव थबक थौरमसिंग आई टीवी दा न्यूज़ दा कई दा मयाम थिंगनजक्रे आई अदुम अइगोंदा कइनोम खक फौजगे यामना तौरिजिदी अतैगा खितंग मानदबा खितंग तौसन्नबा मानदबा हाइतारे थमोइदे सोला थोगलागा तसेंगना मयाम गिदमकता तौबा मानबा अइगोंदा खरा उजगिबा अदुमाइना उखरे अदु उरबक्सु आई पॉलिटिक्स ता चांगे पॉलिटिक्स यावगे हाबजे आई सुकन कंदे आई ग्रेजुएशन मास्टर जे लोयरगा अदुम मयामना तौनरिबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंग जे थारगा अदुम थबा अमा करीमा अदुमाइ लेरमनी अदुबु इशोरना थेंगनवना तममना ओइतारे आइगी हौखिबा चथरलिबा इरांगसिना मरम ओइरगा हाइतारे यामनासु यामा मेसोरनासु ngasai panbigiba अखोइगी जंत्र मंत्र दा थेंगनखिबा अदगी यामबगी मिनिस्टर की क्वार्टर दा अखोइगे यामगा सुम पुल्लगा खोलगा तौरक थबक थौरम मयामसिदा अइना ngasai खल्लुरिबा यामा मेसोरदा खल्लुरिबा वाखमदुदगी हेना फिजिकली थेंगनरकांदा यामजे नहाजु नहाने नहाम ओइना नहामना करी पामी करी तौबा पामी करी चतबा पामी करी ngang पामी याम खंगबा अखोइना हाइद्रिङै यामना हेना हाना तौथोपिरकपा सिगुम्बा मयामसे उरुबा अमसुंग यामबगी लई मणिपुर दा पॉलिटिशियन सोशल वर्कर मयाम दी लई थबक तौबदा अइना सी तौरगा करी हायरकनी अइना सी तौरगा मु अतैना करी हायरकनी नत्रगा अइगी आगी मकोकता लैबदा करी हायरकनी न खनबा अदु सुंगाव यावदे यामदा तौगदबा इमा लेबा मणिपुर दा दरकार ओइरिबा अइगी मियामना पामलिबसे कइनो खंगगा चप चाना तौबा मोइना ngangi bangang जन दरकार ताइदे अइगी तौबम थौबा तौरगा लोइरेना खनबदो सिगुम्बा वाखन हाइदी अइगी ब्रदर रोहनसु मयाम थंबीग्रे यामगी मरमदा अइ याम सांतोकना ngangjararoige सिगुम्बा मयामसिना अइसे यामबगी एस ए मेंटर अमो ओइना यामबजे अइगी मेंटर अमो ओइना अइजे यामबगी मतुंग इनजगे खितंग लैनरिबा पॉलिटिशियन मयामसिंगजेदगी खितंग टॉप अमा उजै थमोइदगी ओइना थबक तौबा चिंदा खक्तंग तौबा नत्तबिदा अदुदुगीदमक्ता अइ यामगी तुंग इनजरकपने लोइना अखोइ अइ करीबरगी मो आरपीआई यावरिनो हना हाइतारदि अइ याम महेश्वर अइ खितंग कइनोमा तंग कोइथोकचारमगे अखोइगी मयामना हंदकी लान मनुंगसि खक्ता नत्तबिदा हानदैजु ngangnara lakpa जी gi wari जी ना यारक्तदी लोयरे सिगी पोची अखोइदे सुंगलै लेते यामदा सुंगलै लेते अखोइगी ऑनरेबल मिनिस्टर रामदास अथवाले अखोइगसु हानासु उनख्रे अदुगा ऑनरेबल मसामक्सु एनी अखोइगी स्टेट की थबक अमा तौरपा अखोइना सीमा तौसी यामा महेश्वरना सीमा तौसी हाबदा अखोइगी सा रामदास नसु नो हाइबा वाहि ngasi फावदा ताखिद्रि नंगी स्टेट नि नसाना खंगदबनी अखोइना फनबा तौगदबने हाबदा या अखोइगी सारगिदी फुल सपोर्ट है अखोइदा लोइना ngसाइगी जी की वारी जे अमुक खितंग हलागा जी जे मयामना जी तौनाइ जे केम नतेब मागी पार्टी दुगी CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटी हाई कमान कांगू जेनेब आई याम महेश्वर जे नेशनल सेक्रेटरी निको RPI की यामबगी मथक्ता प्रेसिडेंट अखोइगी ngसाइ लांबा मिनिस्टर रामदास अथवाले खक्तनि लैरिजे याम जे हाई कमान दो यामने मयामना हाई कमान हाइनबदो अखोइगिदी अखोइना जी ना नोलबै महुत्ता मीना ओइना अखोइदाइ नोलहनबा हाइतारे मीना हाइदी अखोइदा जी ना चनरबै महुत्ता यामना सेंट्रल वर्किंग कमिटी पाइरे हाई कमान लैरे एनी पार्टी की थबक थौरम अमा तौरप नत्रगा मणिपुर स्टेट सिदा सी तौसी हारप मतमदा मणिपुर कायनबा मणिपुर सोकनबा थबक थौरम मचेत अमता तौरोय मरमदी मणिपुर मचा मै चाउना लैरेबा सिना अखोइ थबक तौबदा यामना इचंग थौना थबक तौबा ngamgani अयत अपन अमता यावदबिदा हानादगी चनरगा लैरमबा अखोइगी मणिपुर होय मणिपुर दाइजरगे अतोपा स्टेट के अइ केसु दगा तादे अतोपदि मोय थोकपने अखोइगी लैरिबा यूथ सिंगसु अखोइगी पॉलिटिक्स असिदा होय लोइनमक खोंदाव हाइबदि यारोय अदुबु अखोइना तौनिंगिबा थबक थौरमसिंग अतो अखोइना पामलिबा सिंग अदो ngसाइ यामा महेश्वरनाजु हाइबदो संगगा तौगे ना हाइ कांदा खितंग अपनबा खुरौ पलौ थांबा अदुम लैरकनी पुनमक्से लहेलोइगे हाइतारदि अखोइ पॉलिटिक्स ता यावरगा पॉलिटिक्स संगवा दरकार ताइ यूथ अखोइदा पावर याम थिना लै रेस्पोंसिबिलिटी याम थिना चावी वी आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशन हाइतारे अखोइगी खुत्ता लोइना लैबनिना अखोइ खुदिमक इसागी थौदांग अदो लौमिनसी अइगी पार्टी की खेनाबदो तोंगाना थंबिरमगा लेबाकी एनी इशू मा एनी थबक थौरम अमा थोलकपदा पुन्ना पुन्सिनबा दो अखोइ याम पामजै अखोइ ममान थाजगनी अखोइ सपोर्ट सु तौजै अदुगा
ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯆꯦ ꯇꯥꯅꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯣꯊꯔꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 5 to 10 yearsꯀꯤ ꯕꯦꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯈꯔꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯒ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯜꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯄꯥꯈꯠꯆꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯇꯤꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯁꯨꯇꯤꯗꯣ ꯂꯧꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯇꯤꯁꯦ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯊꯣꯛ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯨꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯅ ꯃꯍꯦꯁꯁꯦ ꯗꯥ ꯃꯍꯦꯁ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯃꯥꯅ ꯗꯥ ꯃꯍꯦꯁꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯏꯁꯣꯔꯃꯛꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯂꯥꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯝꯃꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯩ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯗꯔꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯊꯤꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔ ꯇꯨꯗꯦ ꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔ ꯇꯨꯃꯣꯔꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯨꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯆꯠꯈꯤꯒꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯍꯟꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯃꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Now I call upon Mr. Swami Oinam, General Secretary for RPI Athawale, Delhi Youth Wing, to deliver the vote of thanks. mayam khurumjari ngasi 21st September 2025 nomaijang numit yaifaraba numit asida RPIA Delhi Youth Wing na New Maharashtra Sadan asida sinjariba Youth Conclave amadi Party asige Youth Wing na nauna yauraglaba members sing okpagi thoram asida isagi asin ba kaya kaithokpiduna thoram asibu mapung phangani haiduna lengbiragliba Nuksiraba isilinaw maru mapangsing amadi ahal laman sing buahan mamaktada Youth Wing maikai dagi thagat pa phongdok sari rajniti gi lamda naha mayam gi luchingba oibiriba yamba Maheswar Thongnaujam gi afaba thawai kayabu penbi duna party asige Youth Wing da nauna yauraglaba member Singbusu hainingai leitana thagat pafongdok sari Thauramasi dais da lengsen bikhiba sing aduga lengsen biribi mingoina panjarabada mathamanau naina Sri Ramdas Athawale National President Republican Party of India Athawale and Union Minister of Social Justice and Empowerment Sri Maheswar Thongnaujam National Secretary and Manipur State President Republican Party of India Athawale, Manipur State. Sri Maibam Rosni Kumar Singh, Vice President, Republican Party of India Athawale, Manipur State. Retired Group Captain Sri B.N. Sharma, General Secretary, Operation, Republican Party of India Athawale, Manipur State. Srimati Thoksam Zimi Devi, General Secretary, Republican Party of India Athawale, Manipur State. Sri Rohan Philem, President Indigenous People Forum and Social Activist. Boris Kumanthem, President Republican Party of India Athawale, Delhi Youth Wing. Hari basing asi bu Youth Delhi Youth Wing ge maikai dagi hainingai leitana thagat pa phongdok sari aduga wangangloi oibiki basing ngasigi Nikesh Asem, safe young successful entrepreneur. Malayam Thongam, transgender social activist. Doga Delhi Youth Wing working president so ibiriba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯣꯡꯁꯨ ꯁꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯊꯧꯒꯜꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ Manipuri Cultural Society Delhi busu haingai leitana thagat phongdokchari loisalakpada ngasi ge thoram asigi anchor oina thau haubadagi loisanba phawba saruga abikhiba ichal Zasya Chanambam busu Delhi Youth Wing ge maike de thagat phongdokchari thagatchari